Gede ini mah harus kita main. Ngejar kok enak banget. Langsung nak rel ya? Apa jiwan menolak video mana? Udah pasai makanya gede kedukan kata men. Apa? Ya. Tak edit tu kata. Abi yang nak kata? Kawan Adin. Bên bên cho em chung mày. Tu sudah cai lah. Lai lai re.